ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯍꯧꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩ ꯍꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯁꯟꯒꯦꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯁꯟꯕ ꯉꯝꯃꯝꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯂꯤꯁꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯀꯥꯞꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯄꯨꯗꯤ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯈꯔ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ IDPꯁꯤꯡ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡ ꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯁꯤꯡ ꯀꯦꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯟꯖꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕꯩ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯔꯣꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯥꯜ ꯄꯨꯕ ꯇ꯭ꯔꯛꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯊꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯌꯦꯁ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯥꯁꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯠꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯐꯤꯌꯔꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯣꯡꯍꯜꯂꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡ ꯀꯜꯀꯇꯥ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯈꯔ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇꯨꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯆꯠꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯣꯡꯅ ꯆꯠꯂꯝꯕ ꯃꯃꯜ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯂꯝꯕꯗꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯠꯂꯁꯨ ꯃꯃꯜ ꯇꯥꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯍꯧꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣই ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯅꯧꯍꯧꯅꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ FB ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯅꯤ USꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯐꯤꯆꯔ ꯑꯃꯪ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁ 8 conflict to watch for 2025 ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ 2025ꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 2025ꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯍꯧꯗꯧꯕꯩꯅ ꯊꯣꯟꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯃꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯎꯁꯟꯅꯗꯕ ꯈꯪꯖꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯧꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯗꯤ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯔꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯥꯛꯁꯜꯍꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯔꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯈꯪꯁꯟ ꯎꯁꯟꯅꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯚꯔꯂꯨꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄꯗ ꯌꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯦꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯅꯥꯀꯟ ꯌꯦꯜꯂꯣꯃꯥꯏꯔꯣꯝꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ FBꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯁꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯁꯨ ꯑꯉꯛꯄ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ나 ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯍꯣꯡꯍꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯊꯦꯡꯅꯍꯜꯂꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯌꯧꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯨꯅꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ USꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ FB ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅ ꯐꯣꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯣꯠꯁꯔꯁꯟꯕꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯒꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯦꯠ ꯏꯊꯪ ꯊꯪꯅ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯦꯠ ꯏꯊꯪ ꯊꯪꯅ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯔꯤꯡꯀꯨ ꯈꯨꯃꯣꯛꯆꯝ ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯥꯏꯝꯁꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯑꯝꯇꯪ ꯇꯧꯖꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ PCRꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯒꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯇꯥꯏꯄꯣ ꯃꯤꯁꯇꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦ ꯇꯥꯏꯄꯣ ꯃꯤꯁꯇꯦꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯦ PCRꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯔꯤꯡꯀꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯚꯥꯔꯠꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯍꯣꯃꯦꯟ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯡ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯟꯅꯅ ꯅꯝꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ PCRꯗ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯃꯝꯅꯗꯅꯕ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯌꯦꯠꯂꯣꯝꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯒꯦ ꯔꯤꯡꯀꯨ ꯈꯨꯃꯣꯛꯆꯝ ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯥꯏꯝꯁꯅꯤ ꯔꯤꯡꯀꯨ ꯑꯩ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯇꯪ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯦ ꯇꯥꯏ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯟꯖꯟꯖꯒꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯔꯤꯡꯀꯨ ꯈꯨꯃꯣꯛꯆꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯛ ꯊꯪꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯃꯦꯟ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯍꯣꯃꯦꯟ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯡꯀꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯟꯖꯔꯛꯄꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯍꯣꯃꯦꯟ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ
इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ने ओजा होमन तराम लोकचरी ओजा होमन की ओइदा आई नहीं यत थंगन फमिने जरी बसे डॉक्टर थियम भरत एसोसिएट प्रोफेसर सी खोगी खर कोई तक हाइगे सेंटर फॉर स्टडी फॉर सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी है बने मणिपुर यूनिवर्सिटी ने ओजा भरत तराम लोकचरी पिछार हुजिकिदो अइना हाइजबदो अमतंग अपडेट तौबि तारे आइदि मिंगदो खितंग टाइपो मिस्टेक लेबदगी खितंग चामुम नबुम थोक्तोरे अइना हाइबना म हाइ होरेन मिंग फुरकपा मिंग ओइना थारकप कांदन ओन फिल्टर नुंगायरो अदुना पिछार दा अमतंग अइ ngसाइगी दो अमतंग सेंटो पिरा बाहिन निसिंग जरी अदुगा अइना टॉपिक से मखा चथा जरकपदा ओजा भरत लाक्चरगे ओजा भरत मरोइना लाइसी हुजिकी फॉरेन पॉलिसी US based ni aduga foreign policy itself se moi FP group hai moi group tuna tawba adugumba moi se dum report se dum annually dum he tawba male aduga maruina global risk ki kari ki impact lega da haibta hai global risk ki swaida hanana khanauba hanana uhuba gi phiba moi hai haijabada aduga maruina manipur ki crisis se masigi impact se sometimes extends far beyond manipur haibama state की क्राइसिस हुजु लेरिबा क्राइसिस से मसकी इम्पैक्ट से मणिपुर खत नतना अतोप तोप मयाम सिंगदा चैथेंग सांगना पिरक यावा इन केस मतम चाना हाइसे मतम चाना मोय हाइबदि थेंगि थेंग है पर स्टिल टाइम टू कंट्रोल इट है मसकी एबिलिटी गी कनोमा एबिलिटी पोरमा मसागी हुजिक ओरिबा नेशन से लेजगदबनि हाइबमा अमा हाइरि अदुगा करिगुम कांदा अते अते कोन लाक्सके स्वाइद मोइन फोंगोलकपा मरोइना प्राइम मिनिस्टर ना स्वाइ से खितंग उबीबा ताबीबा खरा वाले हारकपा ग्लोबल एक्सपर्ट्स सिंग हारकपदा मणिपुर की क्राइसिस सिगी सिन ओहेलकपा यावा ग्लोबल इम्प्लिकेशन की मतंग द पले ओजा फोर कमाइन थमिनिंग आमरो मुझे हाइबिरिबा फॉरेन पॉलिसी मैगजीन हाई सम चेक तोबदा मखोइना पल्लिबा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स इज द मणिपुर से याव हैबनी अदो मसिगी मतंग द आइना फर्स्ट ऑफ ऑल थमजनिंग मसी एकोइना ममांग द हजिक मणिपुर थोइबा कॉन्फ्लिक्ट्स की मतंग द हंजन हंजन नैनखिजगिबदा कोइना मसी जियोपॉलिटिकल रियलिटी अमसुंग इशू ने ना कोई हाना हाइजर बलिजगर हाइतारे फ्रॉम द म्यांमार से द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेबना मरम ओइदुना इलीगल इमिग्रेंट्स मयाम चंगछनदुना पोरस बॉर्डर्स देसदा मसिना कोई इरमदम मणिपुर से द कोई तोान तोान बा अनरिकॉग्नाइज विलेजेस मैम सेमगलकपा इलीगल इमिग्रेंट्स मैम चंगलकपदगी डेमोग्राफिक इम्बैलेंस लाकपा अदगी ड्रग ट्रैफिकिंग लंबी ओशलकपा खोलकपा मैम नैनग्रे मसिदा नतना तुम अखोइना पनबे याबसी म्यांमार थोइबा एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन सिंगा मिलिट्री गुंटागा अनीजिगी फाइट तौनबा मतमदा सागी मोइदा थेंगनरिबा नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट इन एक्साइल अदुगा मिलिट्री गुंटा सैदा थेंगनरिबा सिंगसी मरोइना सागी रखाइन हाइबा स्टेज देदा सागी यामना चावबा प्रोजेक्ट कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट इंडिया की मरुओबा प्रोजेक्ट सोहलकपा अदगी एशियन इंडियन म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे सोहलकपा अदगी चाइना की सु मागी पाइपलाइन ऑयल एंड नेचुरल गैस पाइपलाइन ना कनोदा रखाइनदगिना मागी चाइना की बॉर्डर यूनान की कैपिटल कन्मिनबक पुगदबा पाइपलाइन से देदा नोइनमक म्यांमार के ओइबा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज ना नोइनमक सोहलकपदगी मसी ग्लोबल इशू म ओइरकमने हाइतारे अदुना साइस देदा अमुक US का चाइना की मरकता पावर बैलेंस लाकपा सुगम मयाम से कोइना वी हैव डिस्कस सेवरल टाइम्स का अदुगी इन लाइन विद दिस मोइना फॉरेन पॉलिसी हाइरिबा मैगजीन पलई से दुम चानै अखोइना हाना खनग्रिबा सिंगसिगा मसीगी मतंग से द यूनिवर्सिटी ऑफ येल द लेबा लेक्चरर इन लेबा सुशांत सिंह कौबा मना महाकना नैनरगा सुम पलकपदा हाइरिबा कॉन्फ्लिक्ट से मतंग द माना पीरिसी मरुबा पॉइंट हुंकपि होजे अइना पंजग्रिबा म्यांमार थोइबा सिविल वार सिमा मरोइना सी ग्लोबल के कनो हाइतारे ग्लोबल की एरिया ऑफ कनो हाइतारे अटेंशन ओइबा मा सेकंड थिंग इज बांग्लादेश ता हाना हसीना लेरम मतुंगदा मागी लेंगाक सी लोइग्र मतुंगदा अनोबो लाकबा लेंगाक सिना एंटी इंडिया फीलिंग अमा सगलकबा सदगी मुक म्यांमार की बॉर्डर में आदले रखाइन से इदले अरकान आर्मी सिंगना बांग्लादेश की ngamkhai singa border area da mokhoi loksulakpa even Bangladesh army ga fight tawsulakpa chumba ano boy ba global dimension mayam ma tholokpa are masida natana saigi
Sushant Singh sina mahak na nainabada ngasai ga ina panjagriba du chap mani magi ngasai gi Kaladan multi modal transit project adagi India Myanmar Thailand trilateral highway masimba mayam si mana haibada sai gi Asian nations Association of Southeast Asian nation tara lebziga integrate tawna bahona bada masigi policies da Kaladan multi modal transit project hybrid singba singsi masina the global issue mo erpje masi mana pali sida natara mana thangnari balai bag Mizoram suan ba displacement mayam pali masi ekoina adom mana hai base dom sida akoina naina baya badi huji world is facing turbulence hydra turmoil of conflicts and shift of powers ka huji global leaders sing maroina United States ne China ne Russia ne huji Ukraine na landagre the Middle East Israel ka Hamas ka lan tawri tongan tongan Latin America da Syria da prithvi ki oi ba tongan ba mafam da thok da irang am da leitre hai tare adru hojik si local ethnic conflict si masina kana da masina potential am oirpa global issue geopolitical issue ma thok na bagi potential am lei he bisu mana highlight taw hai tare adru sei da koina akoina mieng changba ya basi akoina sai gi global leaders amar changi handak se India ki 26 January se da Republic Day ki palan da wada da Indonesia ki Prime Minister lakni hai ri was da Subhantyo na mahak si Indonesia ki kai da masu si global conflicts da is da masu maro in Asia da masu waroshin porokna ba negotiation yam to bono pa mani masu ji Myanmar ki national unity government in exile adagi ban kana da military unda gi adagi ethnic arm organization ki miut sing azu unaba khonaba ma negotiation khara jathari hai tare aduna aina thamjani gi sigi area se da sagi foreign policy na haiba mention doriba prithvi gi da leiriba conflict nipan se Manipur yaw have se masi yamna kana da globally mamit pangan bacha mani tawdu masdei da akoina sigi huji Manipur thoiba ethnic unrest se masi lotion gi hai tar gadi hojiti global leaders khara changba Draka way na hammer around them again. Thank you. Global leadership. Marudi Amroina Swai global gi Rixama Harakpa Duga Manipur crisis gi impact si extends far beyond Manipur Havani, Manipur Swida Kaktan Ubudo, Maswai Langani. Was a Homen Maroina, Hosiki AP, foreign policy, America based, US based, Adugumba, Masigi magazine Haitay. Aduga maru India gi harika na Sushant Singh hari ko Sushant Singh masasi chomu Karwan magazine gi consultant editor ne mai shu magi iba mai opinion me am lo male India gi side ki oina aduga maru na masigi hujiki AP foreign policy maru na hujiki prithvi ki conflict thokpa yaba conflict nipan singi manung du da Manipur gi Maroina Moina have 2025 Lakota was a hissing dipali 2025 oina conflict ton bayaba conflict oiba adugo goblelgi list to the Manipur Erang Yauba Yawi Maramsina Kain Harakanda Matam Chana Loisilhoudaba in Panjina Masi experts in overlook already tore Hana Hodre Masiki areas Masiki implication aduga Masiki impact global impact Madugi Rixing encouraging Adu Amana Prime Minister na Manipur Erang say Kara Nathaiba Uhogdaba Tabidaba Mayamgi Kolau even who say Lau Kaharasu Amtang di Lakpi Harasu Hek Lakpidaba to Manipur Erang encouraging Yamuan Noitaba Toksing encouraging Topada Hek 2 minute occupation Madam Urakanda Huziki same AP the super limit to the Prime Minister na Kangbiba Ubiba Tabiba what Pagi Yama Aduga Shamwa Roma ability to control Harapakanda control tokshan bama changani control matam chana tahudre control masam tana amuk makha sangdharagadi global risk sama habini oja homen kamai thamini ahmada akhoi si karigi Manipur si sigumba gi list yaurai no haiba ma haipet kitang political oibra or sigi political oiba jina masigi kana bazu leibra leibam ju thuye na ai kanje okay ada first of all sigi mamanda mausa ni foreign policy magazine gi oina di every year new year da moina prithvi da leiriba kaigino ga sigi journal haijaba tare monthly magazine je moina focus tawriba je national security foreign policy international relations sigumba da no focus tawbane akhoi jina tangani da thadorak pani
Sigi mamangda tangamada makoina phongdoraki baje 10 conflict areas that the world should not ignore and amatholaki. Yes. That is more henna yengba tarabadi henna lumba ama hoidoriba. Adugi mjida yauri je huzik Syria da thoiba Houthis ki thoiba then Israel Iran sigi thoiba Yemen then audagi Ukraine Europe versus kana leiriba maina mayam tara mani sigi marakta ke khuiji yaudi haijari. Adubu sigi sidi Nasaigi Sigi compilation of 8 articles has a opinion. Aduga Sangi Sang of the Moja around 1,500 Adugi land Suigani. Aduna Yamtina potential areas the Karambana Hena Akwigi Ming a Matambana Fagadra Haibadugi Akiva Ma Haibatare Miami Paminazi Habimo. The Sigi foreign policy Haiba magazine Jamakoigi ideology Malabra. Some like Candida every media houses may have the political affiliation level in it. Then certain ideology the Chapadona Towi. The critics in the high with the Sigi foreign policy Magi editorial from centrist to liberal way. I have the Kitang Mayamzi Yanava accommodate on Navazo Honaba. Aduga any political affiliation labor have the Republican boy, Democrat boy, Palakwarpada USA foreign policy Simati Makoni Yaning the Haibangamba. Adugumba Yamla Chow, Bokel, popular, influential magazine and Ayahana Tamzake. Yes. Anisubada Sigi article Nipan, 8 submarine threats you should not ignore in 2023. Sigi compilation Jima Poropa Kansida Makoigi, deputy editor Hajabatare, Sasa Palako, Saransky, Hai Vajana Thamba Kansida. Akoiji predictable in Nati and Adam, Anvada, Madugi, Akoi disclaimer to now. Sita Piriba Nipanse. Predict over Nati, Sokolakani, Sokolway Hibadi Nati. Adobo, Huzi, a quick Sauduna, Prumpur Sauduna, Labanina, meing a mapi Hodragadi, Hena, Lemina Vesinga, Maruoina, foreign policy, Natagan international relationship, the Solapayan. And we policy USA, Mexico, Nupi, Ohunga, Taruka, Sigi Vadagi, Mexico, the Trumpna, a quick embargo, Tamzalaga, Paunan Vayaroi, Adugi implication Layadra. Then Philippines ki akoigi Moro Islamic koina Bangsa Moro na koina zo nahawing it hajar tareba adugi matamsida Bangsa Moro model ji Manipur daga sinaba yagadra southern Philippines ke island ji da certain kind of autonomy ama piraga amaina lagba yagadra ga hairam baje hujik sina suddenly flare up torop kapna bahorpa government forces ka then Barents Sea Norway fishermen may have the Russia gi Satok Jasin Toba Sigi Lanji the Maramorga Ukraine over Kanjida telecom wire Nachima Mayam Tatpahor Padagi Norway Zina fishermen Gagi Awazi Ubudagi Russia gi anti Russia werpa then Marisubadana Europe Russia Europe Sipla Punsan Badona Nimono Uri was it Russia isolate Tauraga Karama Makali geopolitics of Humbalagni then Mangasubada Korean Peninsula the Leba was the president to impeach Taura and impeach the ring age the Atopa Makalgi Korea, the threat of Malaka Dragon Hive. A Maito Dana, Yemen Dana, who's the Houthis in Tauriba, Makoki Lan Mongse, America, UK, support Urubadagi regime to Kuto Bakumbani, Silan Gribani. Moldova, Russia forces me on Moldova. Manipur topics are interesting way. Manipur violence undermines Modi's regional ambitions. Aduga Sigi heading Ziga Manung the Yawi Ziga the Chana Dabadona Yam Chana Dabama Yauri. I have the Yamna light writing me magazine. Yamna in depth with them to Yaudi. Number 2, Susan Singh Zikanano, Haibamazu Changi. Magi political inclinations Zikamina Togano. Hana army officer Verame. Then Adimatung the journalism the Changi. Defense ki policy expertise Amadona Adum defense related. IR security de amama even the journalism the see caravan to bring it in and express that adu mana yamna exposed to region ke Kashmir gi conflict Rafale deal gi akoi Russia the give fighter jet labor gi matang amasung civil military relation India da kamai le Rafale France rom dong wale armane France ki then of the gi yel da tapiri hai Saudi Asia gi matang magi political stance kamai to gi sineba Hobodigi Hona Madiatum, anti Modi Oiregadum Laki. Maruina, Article 370 Lautokiba, Kanodagi, Kashmir Dagi, and a critic the way. Then of the Citizen Amendment Act, Sananvayaro and Yeli, then Om Subadana, Akoigi is the leader Tokiba 2020.
communal violence ama thoki aduda magi type of writing sina ida isina kamai tawe hakana muslim sing da government na specific oina moise harass tawe haibagi ama iriba aduni aduna laira kansida magi political stance ama dekhangna re huje ana magi hujik yauri ba caravan ji mokhoi gi di amu leaning ama lebra political ideology ama akhoi gi caravan ji dum popular oi maru oi na leftist oriented oi ba khara left liberal size ba tare hardcore revolution di yadab democratic values da thajaba freedom of expression da thajaba minority gi ni haidi panglep ta lepa adugi inflection am jam sauna yauri aduna magi mamang da sigi laksing e ji da my interview keno na ju tawgi dum sigi FP na barkhadat ne mani yawmin raga ada magi comment ge ji pa da khoi di amna interesting oi bam yawe ba khudam oina ahan ba birena CM oi matam da he was the CM for the whole state Manipur pumbagi CM oi rami adu kanda di amna margin to pick na vote ka gi bani na mayam ne yana ba yam torami ani suba karak padadi yamna wang na phanga bani na maji Biren became the chief minister of only Meiteis ga accused of ngam so magi then audagi adumaina siju akoigi inside Manipur ethnic violence de atopa caravan da man mamang de ibaji yengba kanji da lobu ya ba kya yad de yaudi haijaba tare ana sida ozana ju thambi gere maru oina point se akai tarukum ba thambi ai magi je ngai gi yan han bada geopolitical implication ama leire haibaji ma di adum mayam na ju khangna ba pon but how kamaina leiri bano haibadu ne ba samna hai kan Bangladesh ki su political unrest sama leire haire ada akhoina ju thain da gi oina Indo Bangla relationship sing ba kanji da chummi akhoi gi BNP na pai ngai matam dana Sheikh Hasina gi matam dana adum kitang orientation ji India ga yana mapa ga mari phagi ni na then adubu Khaleda ji yana lakpa matam awami lakpa matam da di North East ki naharun mayam ji gi camping oi bam lei bank ta paisa thami ha ji chumme ba but hujik lei bisi da uncertain oi ri ba huji interim prime minister ama thamli bane adu is Nobel laureate ama Pakistan ga danga nabal lei di haire yes adu ta kamaina implication lakpa ya heba kanji da magi economic ki threat ki dadi adu manung de yana ba habi textile exporters me am je India no ji thak padong no jong tawri aduna ngasai gi Bangladesh ta thui bajina Manipur gi naharo North East gi naharo me moi da loina leigi ni haiba ji perhaps haiman ba ju thokani hairak pane then Myanmar gi issue da ju Myanmar da thui bi issue me am ti da huji akoina phangjaba kanji da ju kari no Manipur da changak khiba sigi India gi yamlaba central gi paraju yauraga leiba me am je they are all at the borders of Manipur adumadi khange sigi security gi akoi gi wall gumba ma ju thamme adi mathakta amo India ju tumina di leite New Delhi da rebels me am kauraga political dialogue tawe ba conference ni haijalaga then adi manung da amu akoi gi ozana ju thambiramba Rakhain da leiriba huji khwaide kanba chawraba rebel group amaga dum kalada dan akoi gi kannaba honaba dum sahi tawnari aduna ngasai gi internal mechanism am jo dum yauri aduna foreign policy ji complex hoy karigi no hairaga ngasai gi nangi security ka defense ka adu da chatpa yadaba so many factors are there adu maneba then also point mana haidai ba ma lan bam ji yauri ba sigi Erang ji tholak padagi Nagaland da ju spill over legrega so far we haven't come across it yes Mizoram to some extent but Mizoram is the more of a political response never adu jo Mizo National Front never not by this ruling government adu malai riba then audagi Modi gi response ma di Modi di aina hode haijagare ma di critical ma dum khare koni na anything ma current affair ga mane because Kashmir de am lumna lawdo na khalle adugi laman khumda ba yadre ga na haibi mom ji yauri ba ona Modi sita moina sinai ba wahi je mai da akoi gi apathetic ka hai apathetic oi aduga ma handle to swa yaudi man offshore stop to khare mo akeno da Amit Shah da ga na ga kitang unreasonable oi bra ke no cabinet form of government ni adum unarang mani wari ju sandarang mani ngangwe na ngang da baduna kadi ngangri no jo khangjadra okay yes regional instability ama lakani haibadu ngasai Myanmar Bangladesh ki jika pusana pa kanda adu critical moina khoni ingjabada ngasai adumakti tholakta baji yai haibadu ne who knows China gi India ga border gi am yanatre mana pakhali jina sigi regional instability je kamaina tholakpa yai nahro mayam recruit tobi chance ma jo pire hujiki Erang jina adu dadi yes akhoi ju yai yaninge adubu China border nga kadaba India gi military sing paramilitary amasung nasai gi Kashmir da
violence content on labor Mamse, Makoji Loinam, Akogi energy, divert of Toga, Manipur, Loina Lani, Adukanda saying Hana Kudung Sava Logini, Pakistan, Logini, have the question never. But Manung the Diedom, Akogi bilateral lay countries, later lady, some form of negotiation number Dedum Chalib, open ward, Tolakri, Aduna critical money. Economic infrastructure may have the setback like any highway. Yes, to some extent, a trade to Bangami, Namdre, Havigi, Suamriam sound lady Prazamiam the Wow. Adu, last government of India project may have the non stop when Adum Saturday, for example, border fencing at Umtobangamdi, even if it is taking time. Adumani, then Audagi, Nasaigi, Havidi, some high for Kanjida 1500 Muki water Irapanina, Panbaya Bakra Deepa Laga, Yana in depth analysis some of the Yaudi. Eduga Maruina, yes, Susan Singhi, Karigizum, background in Buganda, Mase Modi Kara, critics or in Adum Tawi, Hey Horopatake, Maruina, CMSU BJP or Ramina Dumkara Yoksale, Tawi, yes, Ecoina Swider, Karayang, we are say, Karigubakanda, Susan Singh. Individual Simakagna, the whole foreign policy have America gi Sigumba journal sigi the whole functionality influence the way our high warm the Tokitoli. Susan Singh Magi Karishing Aying pushing at them Atopa Changakandum Yangani, Susan Singh Ujuji, consultant editor Karwa, magazine issue Edibani, Aduna Magi commencing Karishing Manipuri Matanga, Atop Tosum Tabibiani, Chumbana Kraidano. Karaidana Karahan High, Karaidan Usanadana Chaki, Adoitum Tibiani, Adunani, was a Homen Thangjam, Tawudabu, Maruina, Laisi, Manipuri state crisis say features among foreign policies, 8 conflict, Hypagi Batang, Lapakantati, Tinkuswida, Anisum Kanpada, Hoi, Ohelakuyava, Matam Chana, Laksan Kara Mamang, the Kara Hangat Kanoite, Kara Kuiding Edum Lakshal Bayabagi. Iriam de Dum Pongo Kumale, yes, Huju, Matam Panayam Chankrasu, Sat Long Loction Bumti Changi, Swai area say, Adugi indication of the people Male, Aduga Maruina, Congress Habda, Sarkar, Pali Sarkana, Yagi Yaroi, Erang lay, Natari Erang Lakshamangam de, Swai Yagere Yaroida, Adunamani, the conflict listadi, Nipan Subuda, Salega and Highway Wapum Sulay, Aduagi area sing. Huziki, the whole magazine, Huziki, whole journey, Changuracantati, or Puyaba, Sapsana Moy Hydro Chumani, I will open to the tree. Come my obligation editor. Akogi Manipurgi new ishing Hatare, and generally or Kanogi global population since you Hatare. If Kanagumba, Yamna, Kanoiba, Quigi US Kumbada based over Dumbanaga, Nataka Reuter Gumbanaga, Pongadi, Madwai the Hena. Hazaba, the local quick discussion singsi, a quay adai the D, Hoi, Madugi authority, Shishi, Madu, Arumayang, who low dum Tangai for the Haitare. Adubu, Quinahana, the Huziki, Susan Singsina, Hoi, Magi was a Homena, have the Magi politically, Magi, rival, even like the Kotomayam Dugi, Marilyn, Rumbasu Yai, Adu Haibagi, Wafum Dumasu Pondopi. Tawadabu, Ladyba, Manipugi issues here. Sideshida, not only Kogi. Kanosigi, Manipur Sida, Quina Tajanaramba, Masida River, rebellion movement, Sida River Singsida, proxy war, Gumba, Magimong, the Sataraga, proxy war, Sataraga, River armed rebel groups in Sigi, Loisilhoudaba, Malana, Makata, Sigi stabilized whenever because by 2030, the 2047, the developed country, Mangibani, by 2030, the say, Tof, Kano in the Indiagi Mangibanina, Masigi Mangsi. Top Quigi Yamna Peshang Sam Piva Kadini financial power Winova Mangi Banina, Masigi Mangsi Egis Asiaga Mariam Lane. Egis Asiaga Marilena Vanina, Egis Asia Sigi Potsi, today's the hindrance spirit of Hivasi, Ladybug, Asagi, rebel movement, armed group key, Mam Ladybug Singsina, sometimes Pirisi, Nutigi intelligence Singsina Pau Piribani, Toy Bani, Kangi Banina, Masigi Potsil, Loisilhoudaba, they have a port Amakakti, Indiagi Polishim, Yoram Dumali, Bixit Bharat ki Potsida. Aduna, Madwagi area, do Lakumatamda, coincidentally, Asagi, Moina, Kanosinariba, Quigi, Aquina Yadriba, Kadugi shoot or Reno, suit of whom talked about Karigi suit or Reno, Moji Groom to Ribra, gang of Kanosia, Quigi gangs in say, Groom to Ribra in a Kanba,
suspension of operation ꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 23 ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ arm group ꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯖꯜꯍꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤ mobilize ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯟꯅ criticism ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯔꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ directly declare sinnerni hadi sidi criticism lakani ba world ge aduna indirectly sinnerabra haiba ge ya akan ma koi sidai sida pressure ama kamari ama argument so tongari proxy edo proxy war ana hari si adugi pot ama kaktane ba adaida som da moida dum kafalabra akoida na keno tawdana ba lan se sum tongnana ba adagi separate lai ba akoi ji separate leite haiba yaroi karigi nobda we are totally separated ko keno hujiki oina sangna ba yadri adagi sangma ngamdri chatke na honaru wari sabwa ta kinari maru mapa amna adai wari sarak matamda kana gum somda leramba hanagi relation du sa matamda if in case madugi wari sabadu moi phongdok na dana viral ga oina agadi moi da phudong saba khudong thiba nangani haibagi aki ba leinari ba mafam ani ori moi nte akoi gi suni moi da suni ani du leiri ba mafam ama khakni na hujikti tongkai leiba sida swai area sida ngasai ne si karigino kai ne narak pasida maruina masi every expert mainland le expert sing na harise Myanmar da thoi ba conflict siga su sinasu myam maruina sigi stabilize to bangam da bagi issue ma khakta moina argument am to ba Myanmar da thoi ba sigi unstable oiba adagi som da laiba moigi ngasai gi kaladan gi leiriba swete gi port ta leiriba adagi try man haira iba pot sing se masi kamai ta koida akoina sidagi hana loinal naina rakanda UN da thagi ba document me ama adagi America gi kano da rights body da thagi ba me ama naina gi ba me ama akoi gi su America da leiba Manipuri society na submit to kiba memorandum moina to kiba voice me am da swagi area sing yaw areas part sing to never aduga wajigi wadana have da yam nungai ba man leiri se Susan Singh may be a very ko magi kenogi yam Modi gi against labor voice amorum se ko ado ai ngasi ama tai ko yam nungai ba mana Subramaniam Swamy se one of the figure ni magi podcast se mana kai haige da Modi is the most evil person in man higher Pong na hai ba hai di critics se Modi the critics kan na tawba howe ma ode man hai China na undisputed Ladakh land da yum mayam ma sajalaga leiri se si kedobugi keno sing si changandri no free the mayam se changandri no yengendri no China na khoi lam je occupy tawgrom ni kai se ma adugi pote hekta hai mana Subramaniam gumba mana hai ba se arai line lobu ya de or it is on record ni leiri se aduga madai gumba pot mayam Thamak panina magi against ki wana te se policy ki wada so dum leba adana ma bok na da ma Manipur gi matang haide maduma masu Manipur de interest layam da yai adubu as a India Modi di kenogi leibina mana Modi di India gi apun bagi leibanina India as a Biksit Bharat ki mangi ba dugumba myo Manipur sigi magi wafum da lakada ne ba ana America da form magazine ma madusu foreign policy sida yamna base tawba adagi aduga moina su moina ngakta iba sunataba aduga Susan Singh na iba pot sida moina edit toro moi haini ai sulite aduga leiriba submit tawkriba memorandum sing la akoi rom side kata na tekpo akoi rom madi ai maitai ni na akoi rom haijab wani not particularly adugi wati nate bot warring group ani sigi keno se loino ma gi view se akoi sini akoi gi ancestral land ni ko ni loin thari ne ba quite luckiest past tikanyo hem tamda thari ma yam do mana analysis to matamda sigi ancestral land gi wafum ga sidi amata ma pick up torakti he so the plus point me amale hayo di magi se neina ningai oeba aduga akoi gi sidi spark to boda somewhere mislead to dana ma Nagaland gi sugar puselak pudubudi hoi madai da yam kan changam do ba adubu in reality di kamai to ge Bangladesh the kaira iba regi Christian state mangi ba adagi Myanmar da tholei ba crisis da chinji somda tongkhaina tarakna ba porei ba aduga somda koi gi Christian state ama form to bogi mangi si akoina hanjan haiba katana tre se US la chalaga ja kenogi Mizoram gi kenona chief minister na chalaga koi state ama semba pamba pami separate state ama adusu matam amata da koi enemy kari ani thengnaba ngamoi haiba wafam bo hairi ne ba adugi me am du lakum matamda it's really keno koi masi ki se pm badagi pakthor aga Christian state ama sem na ba taseng na madugi potu akoi gi India gi control la leramba potu na thokraga madu sem na gi politics da changak po oitara gadi adai yogi tara gadi there will be a war
supported by some foreign agency မများမရောက်ရနေတော့ဒီ India ရ support တော့ group စီရောက်ကနေမိုး group စီဘူး instigate တော့ group စီရောက်အနေခုလိုက် supply တော့ area တူတူတဲ့ Manipur crisis impact si extends far beyond Manipur kind high risk exporting karising hujik yang akan da maroina aduna karam kan da har kan da yam sang na chale chahi ani farak ka doba swai gi area lak kan da di maroina maswai gi irang se loisilhoudaba haina amakang lai loisilhoudaba kari gino loisilhoudram ni na hujik ti hongai ba Manipur ga thangnari ba top country aduga India na yenge ba yeng India I show one of the har di irang lakchan ba hai kan da oja Homen amu haira kan da oja boron haira kan da mukhangi ma di economy interest edu sam haira kan da kaladan gi kari yeng kan de aswai si di khuttu chapchan changjalaga tharu di adamina aswai da operate to ngamba kaladan bu ngak pa ngamba khara gi su pung piena na ba adu su tong na ba hona ba yam di wadi warang moni sam haira kan da